Cene dimljenog, odnosno sušenog mesa, svinjskog mesa za mesec mart 2026. godine jeste, to jest ide, ajde kažemo ovako, kobasica, znači ako je sušena, cena je 1500 dinara po kilogramu, prodimljena je negde oko 1200 dinara po kilogramu, sveže su negde oko 800 dinara po kilogramu, da i to spomenemo. Slanina, ako je u pitanju ovako jedna domaća, pa ne možemo reći samo pančeta, nego nešto malo deblja, cena je 1300 dinara po kilogramu, bela je oko 800 dinara po kilogramu, pečenica je 1700 dinara po kilogramu, znači ovako jedna lepa mesna pečenica. Uglavnom to su tri najčešća vrsta su ovog mesa koja se kupuju. Tu još i kosti koje su negde oko 600 dinara po kilogramu, ali ovo su prosečne cene za mesec mart 2026. godine, cene su